Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Chief Executive Member juga Khasi Hills Autonomous District Council bak penyak sing sim. Lapun ku buram ya ka kenhun ni lek kai football juga Meghalaya Blind Football. Ki belawan ra ya ka nam ke buram sya ka jela Meghalaya da ka bayok khur ya ka tak marnong. Ha ka lumpung ni lek kai football. Ka belatip kum ka First All India Blind Football Association Partially Sighted National Football Championship. Ka belalong ha ka jela Gujarat Dangshan. Ya kini kejung ku buram. La pelong hador bas nong pokse aka artrik unai weng arja usau ha ke bala sakilang da ki nong kit kam snong bat ki pat ba nong song snong. Ku mencu pentip hang ni bayak ni kan hon dalam kemat dau ba Plen Roy Bay kum u coach bat uba kam datmu langstang kum manager. Hoi ni next day long ha nimdon ta nim practice nimdon ta academy lane nimdon coaching rote long issue practice tang khachisin lano wala kataru ni wan hagawa balai andre to kum ki team Tamil Nadu lane ki mo Tamil Nadu the first champion ki IBFS champion ki tu kidon ba kila ya practice kidon ki coaching te kidon ki academy ru te ke hoi ke wala kataru ni ismutna bangilayo wan rai ka jingjo te lisbon te berkunjuru ya na kalian jonga ngakapati ke ya ka sarkar mo ba ngiru dan kita ka lat ka kalat dan ka jaga pansya ikai na benta jongiru mo on tangi ki ba biang babit andre ni ki ba tunar di dalam kam jadi ya ni kwa ya ka nta ka playground dan kata mo na kalian jongi ni kwa ka jaga kerja hikai syak lane siono ka coaching ka jaga training camp kata hi ba ni kwa menengkong te khnang bangi there are many young athletes giba na benta ke passion sakit giba bun ha giba long very talented ki kwa ban yo ya ki kwa ban yo ban le kai shan nuru ki bun ha ki kwa telong untang kerpat ya sarkar mo ban yarap lam ngiru long khnang bang ngiru ban long kum balong lam kiwe kuble shibun demata ka chu khos som ha chu phi yengi ki maduna dokhat men hai ki thama kiran arbanta ki chutuna su ki china ka chu kuwe ke dega blind football but kuwe ke dega partially sighted football kalau kishipun ha ka don ka chi pair openen chu kinde barba kuwe hi ka chu kai ka dei ka blind football kebud kira kai tang KP1 kebud totally blind pada kada jura kai kada banyak tak kmat kikut kita ki haircut ar kita ki eye patch terbadan bagi cu practice su kada hanya bokse aku besu bon ki doklar kilaya kan hi bakira function bakira ala banyak practice mo tebat kijing kersan nabobon balang kila kersan kentang kita perjor ki kiba ane galiang bat kelas karuhi ada lebih pet jaga jutho nek sokti jo kila lebih baklara karon jutho ne mai la kersan da i chief minister bat ki sotna ruhi first time jungi begin hub village but present dia dengan partially sighted football of Bhuj Gujarat leba kijing kersan jongi chief minister and leba dari kubor ba Popular ni orang apa kan ai kublesi pun dia dengan kitiki sarkar juga mo baki pelak jor ki bana kersan mata ke jungi
keteng jonga dari Alan Esmawanyang ngaderu coach jong jong Amr Singh ngalawan represent Keleng dari ngalawan lakai support Turkey ngalawan lakai support Uzbekistan Europe Balmentar ngalawan jo gold medalist support All India Police teman-teman li lakai support England next trip kalau mengenai hidup budi ban keren amai ngomong nervous sih dia hadirin sekolah introduce dia idan student jongah ni dan konsumi ini sembahyang konsumi ini di student jongah ibarim hadirin ban adu ba idan ki problems dari kawan ini orang practice so teman tapat ilali tibet dia ban long referee teman tak ini she is the first woman hapo Meghalaya jungi Jala jungi by yo international referee certificate Balmunjoru ngapa introduce husband jungi Shanbor Sangsai ini di gold medalist for Asian ini di student juga babli ini ru dan kajuna kena di Indonesian di para ini nak para yo gold medalist for Asian game nagaling jonga ngadap juga kecing kemen bangai hangi didan ki football ki job bena kini ya kayu kumbela penso ni ba bene ba long ba beli mai iri dan kecing duna department mai ikwa ikwa e kacaka betes te nanga yasno gini mene ngapet na phais ki student na jongru mai nga student jonga dan ya rubut nyobut ki ba bam nangren bam yasno ki ki para athletes te ngai gini ka kanu dan kita enga ba ada kemio proper training and a proper field in practice it ka di bakin one comes command telada bikwa hi be kini rukiman command tenga kerpat ya ka sokal ya ka jisoret bafin yarap kesana ni kini nama kini rukidi brevi kini rukidi ki athletes ki ba bawana medal nam tak state nam tak ri nam jela te akwa hi ba PCRU bin tada bidon ka practice ngatip banganget PCRU sisin kasni PCRU sawan mentar bukan third next again the PCRU CEO pool but so go itu ngomong ajakan dia ngaderu wewu 12-time Meghalaya champion sekolah menit bisa Meghalaya champion jom Meghalaya hapok Meghalaya jom kan eka Amr Singh champion. Sekali program kumbangan nanti ke presiden jom ka Meghalaya Blind Sports Session. Agni por bagi leka kasih temo ibun kijing bagi mio praktis kata kemadan perfect madan mo dalam koran lagi leka po dalam kerjing Hisham jangan irjam oleh player bori mana leka minta la kendai snan nanti agni kaces tu nakai football nakai hapor bang praktis lagi ada dia yang praktis tu kaces ya kecet mengilang nak dari praktis online tu ada football ni nak praktis online tu ada tinggal kemadan dalam tajam tiga kemadan nampak ni kuaru ka artificial turf kemadan artificial turf kalau ka play yang ini kibang i dengan kai bersukram hangilang tackle ka bola tu por dan kai po ini ki artificial padan lang sentuh kemadan ka bola la ka jam beri la ka jam direkam dengan kemadan away sendiri rekam kemadan kumut ini ada dan praktis ni direkam man kapor dan praktis ke kemudian praktis pengimla nak jus kemat dan nak ru kan pendon kata kacas nak ka kenja kumkai jakam kacas kena bun ki kena jengi ki kwa dan kacas hendrai kata jakapat kemudian minta jengi mo yang kelpat je CM jengi pak penjai sing sebab ya raplang mo yang taki yang tajeng berduna boleh kenang ba niru ng tiulang kung kiway pat sekrang din nasa dakay bagi bilang mabit nga dakay as fullback
Ngasutana pada kai fullback dan tim yang mensawi jadi untuk menuju I give up. Hendai habang aktif don seka Persija United football kami sim jangan kemen madu data. Te bukan aktif pelok jangan ruki bapak pakai ke Persija United football dia so talented. Baru kira mungkin hendai due to the exams kimia bandis mata. Hendai kami kejikipan berdaya namata sarkar pasubha ban ai la tinggi at sponsor ini ban pelong ki kam trial ban sien habangi la kai apply football ayu yumju ban trial juga trial hendai ini sukot partis ki paloki bangi ikro te untuk datang ibit iki ikon hendai ini ku apa publish all Meghalaya bahkan don ke trial kan hendai datang ke don ke trial best coaching ngila buat promise sabi ive bodon ne ngila bendra kena makburom ke jalan Meghalaya ke bas musarong ng tajong Euro na po Meghalaya don ive best player bayan Meghalaya hendai ngidon ro bot ki parlok ki ba Myanmar hendai due to the finance problem kadon sini kata ni kepat serkar berkat dan tajung nomor nyiru nikwa nado kemensiam banra kana burom nama ta kerja betul jui kami kerja bidri hendai wani kari borok kami wala pidam akit kanmet dan jidona akit kanmet hendai dan kemensiam tentang sports spirit menikun menilego mengi ikwa flash syahar kata dari kesap berberi IP menjuru nanti sonarong ba bahalam banyak aktif baik nama Iru dapat champion juga Amazlin Putri Kisnem nanti lawan pak belum utanong kemat coach berkat tim ini dan kalian juga ikut gerbang kilong kami kilong apa kun semula semua berkat Bagi ay ngaklat ngakdan Henry kalau tang kay apa ngabu Ahmad kalau tang kajing berku berdo IFP kam tam ni kon sama gedon wat kita na kajing na kan ni kita kumsim menikun kata di musongu yu play saya kena bonong tahu kunjur ni ki jong katim tu balan mabanyang ngati pa manusia gile sabat dan di sini kiro kata mengenai finance mengenai state government itu dia melakukan fulfill kat kerjaan kamu cekik dan ini pemerintah mengenai bangni ini dan tok sipun nyo CM bodong tetap CM bangkit bangpa lang ya kaya kasar ni jong kibar mengenai scam itu udah CM berakar ni personal jeng Mulai perakat berjumlah, but hadu mentaruh, anu berkomipi, bahwa kali ini tu nak buat finance, lain kerpan apa international box buat teman kemai, ajan berkait, mana tangan suci orang, nak kerpan kami meeting, mandroni bi renovation mereka tiga hal lagi bersepo. La sanction haru sipola na scheme jungin juga HAGC.
samla penthei bat shirang ki lawan ra ya ka nam ka buram ya ka jadril khasi ya ka jelam eklia bat ya ka li ya berkoi de naso kemen ya ka ban berpau bat ya ka jing so buram nak kalian jong shibat terpang bat nak kalian jong ilang baro badan hangni tam ki riurang wa kilong kemi ki samla ki bojo kershan yengi hagi jingat leti kam ki bobon ki bangi trai mamla banjer kerteng ngida suburong hadu kata ningkong ningsha yai wa kitbok balls im ibalong ira pashnong jokani kedar pashnong bokse de kulishi bun yai rang pashnong but yek executive committee but hangi dan lang iba karungo ibrong executive member iba sembilan lang ira pashnong but yek committee brokaway kaba haipor iba kendiat but berikut bah ni yo ban pentip yi but ni pha ka shiti bangi dan kam ya kini ko hol bangin yo ban le burom ikini samla bijungi then re nakaliam juki daga jingkemen kila asu bahai ni kini ko hol bangin benar kam beli buat ba nak kalian jungi ngimran retang ka jing kemau it bat kerku berdoa ipi ba pinang yo kamet ke wasyat baklan ba koi pakia kumjulu ka jing syampang ya ka ba pinla ban yalam kam bah shu ya ka shnam bokse ki kisni ki bol di banang wat de hanika janmit ni dan lang ya buat ki dong keme di kom Helen Soshang iba laai tu kijing doai terku berdoa na pasdam tentang ni dalam ni di komai dan di kom Elizabeth Karpungor kom Yes Karpungor de dokumen ba hani kapor ni yo ekenikalan ba ngitip badan bun ba kisamla apa kenika nong mai bulun ba syabar kenika jaka gajungi kashnau gajungi ba kidan kisamla lawan la nam prabulam lingba ki sporting activities ki pair ko mengai so ne kitbok kerbian kerpang shwan namta kenika Meghalaya Blind Sports Association ki balai shimenta hagai habidi ba kenika football shabar jom kejelan buat pilawan raru ya kanam ko buram ya ka ba pinjo ban job haga bronze medal de so ban aika congratulation namta jompi what abanga page let's say ka ni bom dan sap let's say football what haka jingyi ka khmat teng ni mla ne la kai pha reblay ma ai sap kerpang yepi what haka jing bom yi i khmat re pidang la ba ishimenta haka dikakam ila kai football dengan soba kadai ke ba let's say kan berkedit berriu yang itu mungkin nomi khmat ba blank blay uju eno beran hani bo perthei sin bala kha bo perthei la dan la jong kaplan te masoban aging kumlei sahisin yakini bat ngala snap ha ki jingkran na du pasdan la kalian jopi bat ngala note itu di points ki babul ki bablapan so limba ka jinge kendu ka jopi habide ketika sporting activities ke pidan or la ban biam le sebul ki jing na ki facilities ki infrastructure ki ban kam kamadan ni kai but ki wei de nakaliam cuma shikya ban iklan bat sokar jelat sports department dan dengan support di official job sports department ban ya dan meeting bat ni ban ya perkhat kuno bai dei bat kenika beta kaba ya dei bat kenika kam joki de kaba arbat sobat ai kulai kerpang i ba alan ba tim ba mula GE ba la ju follow hai ka event ba pair na waves nam jo wave bat ba na kalian ka am wrestling association jo ka kalian kila wan shakmat ha ba omtang let's say kami kalian dari North East ba kali dia berkawai kan lo kalau ke jinsu sorong dot la dei way ni coach for India but pelayaran lu di kebun pair sikwe bagi cakap but agi jingket bok kedua nang ni syakmat lu bahwa pelayaran sikwe bagi kebun sikin warna berikat bahkan nam peburang pada jingjok syakmat ini juni
Te ngidan du ane ki hapret by day baka wako te apa itu ini kickboxing buat dua ni samlan bila ya dan haki competition prepare like shimenta la nam wala burom Bleshibun, but nakalian tungiru, shen insa dan i practice la benong i cakap ibangin pendidikan facilities nakalian district council hanong ra nakamta kenika wakro bat kenika scheme la yo ya sanction bat sabangan yo ban ai hakiprio hakenika shen kawan pentre nakamta kene kenapa kan biang cakap berpraktis kenapa kan biang cakap kebun haki facilities terdekat ban kenal lah berkio limbah mereka kamu dan de hamni aku mengioslo bat aku mengidip buat agak dikecil lang kabarit dari lakun haki bagi dan kamu banyak keren kamta memberi sports idan kau Anita katungwa bro nirdiwe nongkit kam jong kami kaya karambol association ngai karambol ruka dia wah ke indoor game ni laju indo laju keren berkini lawan nikmat syabab ini senang berada dengan kickbox keren buat shimba yapi parot banyak kalian kunjungi ke district council berkunjung mengambil pensau ya ketika ya kini kita pilih keren mentah hang ni kejingelang dan dia punya keren terbang buat chief minister buat sports department dan tak kumno buat tahu kilat berhenti kumno berbuat kilat berhenti bernapan kecil beruplift habis di sporting activities kita kilat kami ni cakmat buatsin mentah buat megalian kita ham ya boleh cimutkan football Henry kita berubah ki activities ngaspa berpenting bah ngidang syu yo dan dep penyo sanction ko bahnyo kurut ya kawai ka mini stadium ka po umbling but samai kurut ya ka indoor multi purpose hall ya ka ba pinla dan penengkam na kamenta kinu indoor games dan ka table tennis deka badminton ada deka no ka indoor games shooting bro apa umbling kemau dan hadut nyok rambut kena sebelah sebelah warna rapuram habis dia shooting ya ke jalan mereka berkobay jadi pun bahasa dengiwat ni habdot kami banyak pelan bah kuno ban lapan ai ke platform iki ke biang ni trailer ban ni hor kam ong ban ni la shibun Henry kata bala ai ka mesti jungi ni persian ban ai se iki berkup urang jungi berta sini ya pi baro besekan kinla ban ong kiwei bakade ke barit Henry hani ni soba kalau dia ke ba he nama balai nama ban recognize lani ban acknowledge ya ke jingtreish tom jopi munsin bobot ki beri ki telat mo kadai nung dai de nakala jungi nakaso batong ba ho nimplan shibun ban urom ipi ndai kanika recognition ne sekan ra ipi bat kajing kerku kerdo kajungi kandan bapi hakipor ki barwan de kata itu balong ke badan kam hadu kata-kata ya ke ba ninjo ban trailer dekat kan bapi de nginang buat ki AK ki ba nginang penkret nak kalian ke Khasi-Hills Autonomous District Council hari Islam kumbangila ai proposal haka 16 Finance Commission ke bangila terwai ya ke 16 Finance Commission bahkan mang bisa ya ke HDC kumba arhaja terus Pak Krur hari ini kisan Senan Baluan dan nak ni ke arhaja terus Pak Krur kaban bentuk landu buat ke sports habai dapat kenika jing pan jing elak jungi nakat central government de lada ka lawan kenika fund ngets kamba ninlak panang yetre kamba shishu berpisiat but ngidan dan kamsha ban dan kini ban kecil ya sports lada kalong ka arm wrestling lada football lada kalong ka kickboxing lada kalong karambut kino nama PE mentah kajing senyum kibabun kisah bandung haki shilong itau dengan asal ladani bercelut kumjang baalan kumikini ki samla ki juni ka football wadaki kadeka blind partially blind
They compare lagi penculur pihak kickboxing, they pin light nak ni jing snew kibabul kibabul lagi sama sedang berbuat passion. Dengan masuk balada nila ban ayam snew lagi ban penculur lagi ban mi syakmat. Kuki kemik pang seda PE bagi don yang kasap kuki kun di jompi permi syakmat bangin lapan yarap lemiki. Hoi desi haman kasinong kajinjat kumjong balan namtir piadan hai ka sentuh jompi sia harinjat. De singin hap hibat ya trailang mo ban advertise hai kani nang dadon nanu kita lapan wan ban join berpi ban ya dan lambat ban dia coaching lagi. De pun kita ke ngasoba berkamhat bagi penculur sama jungi habis dia buat sporting activities berperiode.